Lalu tu ubarit lasha wutwut kumno ni da tamba gini ki bahi ki basem namar kita kadau ra'i gini ke kubur magani ke thma ke jingi persya ke bamsap kamdai ke bangi syukran ni da terang namar la dang yemla ban rat hagani ke por ke jingi anang ipi ke jela jingi kan ngam la bandan ki bang oh kata ke reception policy 4 poin la ko abane ki tahabami ki jingi dalam nan abadut nadab ke reception policy maya tu adu dalut Yemdai ginang penkumar sedang. We are law-abiding citizens. We know the law. In fact, it is this district administration who violated the law. The district administration Schreiber can impose section 144. Kada iban da snow to shy. Maka jing tumu ko jing kalong ka snew ban penmi jing kumar. Kilai hagi benai ke beladap. Diki pajar ki pai ba ngila ban senshar. Paling yang melawan sensyar, ia kita bawa kibawan ban ai ke jingkershan, ia ke jingki ke bajai jai ke jingi. Kini tangga jing persang, ban kanglap ke Supreme Court, ha ke senam kat kendai spa andru penyok. Kalau ai ia ke ruling, hai ke bedai ke jing penteri kam ia ke section 144 CRPC. Kalau Crenshaw, that this section cannot be invoked as a tool to prevent legitimate expression of opinion and grievances. Ni wanang ni ban penpol ki jing snow kia ke jingi, ya ke jing weng, jong ke sarkar ye kini ki officer. Ni kham wanang ni kham ke nongrim. Namal kita kadau ko ki pat ba. Ye dan kapan snow tho, ye tho lam mi ki tu wei. Maka ai ke ban ngi le. Karong ban penbek ye ki jing le bakla jong ke sarkar. La de weng ni ki officer ba pila bakla ngi awane. Lada kamdon ganu ke kis nyuma ngin ong ye hendri ke don ke kis ka bagini ki officer kila investigate ha ka bau buying jo chief minister udan bam benta ka kam bam sap ngiton hak ban subajur bagadan ke jingpul kaya da ya utau buying jo chief minister nyimla ban shualat na ka dau what you think abang ini halo ka hak abang ini ni snotu ke nongrem ka scam nyimlai banti abang ingin kuat aban penmi jing kumar nyeki ngin supun itang jing don jingi labiang wat kiktin kiba kiba tomet ngim kuat aban penmi naga sintor ke jongpi lagalong ik officer ne yeno ino ka jing don ke jingi labiang ban yeto ya ka sarkar bo pat ba onum sha nang ni shakmat ba ka sarkar kan le kat bamon den makta ku kipai ba ba nyai khuble oi